Whakalawhalahi atu, koe te wala tala tutupu ke lata moe a whiawhi nei whakamua, koe whono he tau lilifu e ke pule niawhi ke lata moe whaswhasianga tupe, koe mamututaki moe tau hokotaki mai he matakau pule ngahua he whakatuwhono. Kua whakausiosi tuai e tau whakatutalaanga moe kua tū whakaku, ha kua mamnaki ai lilifu palimia ke tuku whenonga ke he whonoanga he matakau he tau taki ni he atu Polynesia ka whakahoko ai ki New Zealand. Tō matutaki ai ke he whonoanga he tau taki Yosi he atu Pasifika he mahina ha September ka whakahoko ai ki Marshall Islands. Nā kaila whakatoka fōki ta haho fōki ke whakaosi ai e whonoanga he tau lilifu, ka kua amana ke tuku mai fōki e tau hokotaki ke he tau kautahe whakatuwhono kua tutu ki lalo hefo he matakau NPNC. Amana ki ke whakalaulahi e walatala nei ke tau ahi mua moe whakakatoatoanga he whono ke lata moe whaswhasianga tupe. Kua tuku atua i he whahi pulinga hua he whakatuwhono e tau pēhianga mamafa ke lata moe taha leo leo ka whai kumikumianga ki ai hako tau aha kua loia ke he tau le kua whakamangwhaoa. Talahau he takitaki komisina he whahi pulinga hua ko Gina Tukiuha. Kua maua mai hokotaki mai he whahi ngahua leo leo. Kua whaituhi foki kua maua mai he leo leo nei ke tuku atu tau whakamile mole mai longa i foki hepe ki hana tau whirianga. Pesa ni kua longa tau talahauanga ni talahau ia kua mai ke ni tau komisina ke whakamutapatu e tau whiwhirianga mai ono-onoanga ke hana tohi hokotaki ke he ngahuanga. Sikisia ke tau hokotaki nei nā kaila whai le kua po ke hokotaki kua tāke ia he tauri mai he ngahua. Ko mena ia koe tau whiwhirianga whakamutapatu ni ke tau mena ni kua tohia hifo ke tau pepa. Ko whai pangaho he ngahua e whahi puri ngahua me whahi ngahua leo leo ke whai tau sianga moe kua whiwhiria he tau komisina puri ngahua. Ke liwa e tangata nei ke ngahua kai tō whai kisianga ki ai ke he hongfu maua e mahina. Koe talahauanga kai ke kua hulia i e te mata whakatuwhono ke mga hala ia tō mai ke utakeha ia mai hana tuanga ke whahi ngahua leo leo. Nei pehea Mrs. Tukiuha, kua liu whakamanatu ai fōki he mana nei ke he tau tangata ngahua whakatuwhono kua lata ke manamanatu ke halau tōla tau kua tawhaanga. Mai tau puhala ngahua ke whakakisi ai tau puhala kua tonu ke ono mai tau tangata ki ai. Koe mena lahi mga aho nei ke lali e tau whahi ngahua ke whakamalolo halau tōla tau whakatokaanga ki loto he tau ngahuaanga. Ke whai tau sianga ka e ke kua nākai hako e tau mentausi he tau tangata ngahua ke maiki e tau tangata motu ke whai whalana kianga ki ai. Koe taha he tau whuata mui kua tuku whenonga ta ia he ahungu ua moe tangata langmatai ke hukuia niwe ke Pacific Mini Games i Wallace and Futuna. Ko Jinam Hopotoa tuk whenonga ia moe chef de mission ko Alan Tano. Moe amana ki ke matutaki atu fōke whuata ko Danny Nemani ke halau a whenonga. Amana ke ai Jinam ke whetoko ai ke te whiua Lisi Pola Mamafa, moe Lapasosa Mamafa, moe hukuia Danny ke he langaki Mamafa. Pehea Alan Tano ke tau mga hua mole, ko Jinam lahi e mitaki hana tau ngahua he whakatuma wai ke matutaki ke tau whiua Sipote, moe mahani mitaki fōke whuata nei. Amana ki whakalahi ia ke whori whakalahi ke hana tau malolo, ha koe whakamua fōke lai nei hana ke he tau whiua lalahi pehenei, kua whakatatai ke he Pacific Mini Games. Sipihia fōki mai whuata ko Danny Nemani, koe tau manako hana ke malikisi hake hana tuanga ke tau tutuanga he Pasifika, mai Commonwealth, mai 40 fōki ke maua taha whakamailonga. Ua fulu mawhai motu kua amana ki ke whetoko ai ke Vale Sipote ke tau whakaholoanga nei, tuku atu tau whakamanuina ke Jinam mo Danny ke halaua tau malolo ke hukui ai e motu. Koe tau mohe misi ke whakalaulahi am da kawe ke nonof me liveki ki ai e tau mamatofua kau he motu, kua lingalinga ke whai talamitaki ki ai. Koe whuata mui ko Matt Wilson hong fumaone tau hana mai i New Zealand, kua whakakisi hana tau manako ke palana mai tālanga e taha whale, kua mitaki ke nonof e tau mamatofua kau he motu. Koe whakaholoanga nei ni palea kua atu ai he hana matutahane, ke palana, tālanga, mai fuaki, ke he taha mtakau, kua lata ke maua lang matai. Pehe matutahane ha Matt, koe whakaholoanga nei koe tau whakakuanga ke lata mai hana tama, ha koe whiawhialahi whuka ia ke tālanga he tau whale. Ono te talahau ia ke te mga honi haua ia ki niwe, koe taha ni a mena kua moko he kisia, ki ai koe whale he tau mamatua, kua nā kai whakalaulahi, ke mai ke ai alo tōru nei, ke no nofu ki whafo ke whakahau hau, ha kua lahi he
tatakoto ke he tau putu. Pehe foki a Gary Wilson manakulahi ia ke kauflatahi e tau ngahua si whiawhia lahi ke alau tolu kwa lao matai, mai ole atu ni ke whalu lao matai mai he motu. Koe whakaholanga foki ne kumi Niuean Matt e tau tangata ke whakatupe, mai asi tupe nia ia ke tau sea ke whakaholanga nei. Pehe Matt Wilson ke he tau whakatutalangi New Zealand manako ia ke tau se tau whakakuanga tā whale ke tau aonga puluti New Zealand mai amuna ke mai ke whakaholanga nei hana ke mowai e tuanga ia. Manakulaha ia ke tālanga e whale, to hoko e waha Krismasi, mo e ta mai kiniwe ke whakatua he mahena hapelila. Tahe matakau lolong he motu ni kua whakaurua e taha lapa kofe fōu ke hao whakatata hala kepa. Koe matakau own beats la kua whakatu ni he whalo tau whanau he motu, ha koe whiawhia ke tau leo lolongo. Ko ia ni kua takitaki me tau se tau lolongo koe whuata mui, kua keen kaukasi, ne pehea ia kua maike ia ki kau whataha mai whalu hana toko pisinga ki tau sea ia matanga hua nei. Kua lahi e makaukau hana ki kumi ni ia e toko loa ke lata mai tāpakia ki tau lolongo ka pehea ia. Koe laulahi e tau ngahua kua maike ki tau se ha kua lahi whakaohoho e hana matuwhine. Ne talhau ia koe hana whiawhia ki he tau lolongo mai tau se tau leo whakatangitangi kua kamata he ono tau ka mole si whakataitai ni mai kaina. Ne pehe mai fōki tahe tau whanau whāta he mtakau, koe whiawhia hana ha kua whamori ai e tau manako, mai mai ke e tau leo lolongo, pake tau whakaholoanga pehe nei, mō puhala ki whakapuno ai e motu ko niwe ke halalo langi. Koe manako he mtakau OBL, ke whai whakatātalo e tōlu ke he mga hala pule whakamotu, ke he tau mahina i mua. Ko mai ka lau tōlu a tau ngahua nei ha kua nā kai whakatari pake whalana ki lahi ke he tau tupe, kai amana ki kai ke kua longona he tau tangata halo tūla tau lolongo, tō mai ke moa i tau omoianga mai he tau pisinisi, pake tau tangata he motu ke whakatu mau i tau ngahua nei. Taha mena lahi ne manako i alo tūlu ke whakatu mau e tau whakahoho ke he tau whuata ni kua whiawhia ke tuhi lolongo, pake hingoa ni tau manako halo tūlu ni kua mohe misi ki ai, koe mai ke angaia ni ke tau se pese ni kua nonofu ai ke he motu tose tunga niwe. Koe Industrial Park i whunua kula koe mana talanga paua ki ke lata mai tau pisinisi iki, ke whakaonga ke lata mai tau ngahua pisinisi halu tolu. Koe tau seanga nei he mole atu e taha a wha malolo ko heta, mai malona e whali ngahua i amanau mo aliluki. Koe Business Support Officer ha Niuean Chamber of Commerce ko Gabriel Varea, ne pehea ia koe ua furuma tolu e units ke he kehe i loto he ua e whale lalahi, si ngasia ni e units mai tahe whale wā mai taha poko holo holo lima. Pehe whoka ia koe tau lima ke fitu, kua mole ne whakaonga o se tau units nei, hong fumaua e units ne kua whakaonga he whalu mau koloa, mai tau pisinisi ke tukua ke e tau koloa halo tolu, si hong fumataha ne kua whakaonga paua ki tunga kua whakamau ki ai ke he kautaha ngahua makiniki mai tā whale. Pehe whoka Mr. Varea ke he kehe e lalahi tau unit, si Lisa e lau tolu ke he tolu e tau. Ne pehe whoka ia mai longa lahi e lau tolu e whakaonganga tau unit nei ke lata mai tau pisinisi, kai ke nā kai whai pisinisi, tō Lisa angi ke lata mai takaanga he tau koloa. Pehe ia ko hawhangi halau tolu tau telefoni ke lata mai tau pisinisi ne manako ke Lisa taha units ke he Industrial Park. Koe ahi niawhi ne kua kawhataha e te whānau aonga tukulunga ke lata i mahalau tolu te whewa Niuean High School Cross Country. Ne kua kawhataha i whoki e tau tangata ngahua mai he aonga, pia whoki mai whahi ngwala o leo, mai whahi malolo sino, ke langmatai me lewe kia tuai ke he te whewa ia. Ke lata mai te whewa he te whānau whiwhine, whāpoi ni 5 kilomita halau tolu ni kua tawhi poi kamata mai i Kaimisi, ko ia e tamawhene ne kua kautua i ki te whewa ia me ua furumaone minisi hana ko Haven Sisikefu tu taha i ka lata me mtakau hana ko Kieto. Mui mai tu e tamawhene ko Politra li whalani ua furumaone minisi mo 5 sekone hana ke lata i mo hana mtakau ko Langakali tu tōru ai whoki e taha tamawhene me mtakau ha Langakali ko Nina ne maia ua furumaone minisi mo e ua furu sekone. Ke he pufuta he tau whānau tāne ne kamata mai he aonga tokolunga o atu i hala tuila, Kaimisi, li riu mai hala lalo ka whika ki Pariasi, koe fitu e kilomita he katoa toa. Whakatū mau a ngaia ni e tamwhata ko Autala Vau tupu i liu ke kautū ai mo e tōru 5 e minisi mai tōri sekone. Mui mai tua koe tamwhata ko Boston Wakaheke Taha
Tōrung whamalema I minisi hana mai hong whamawalu e se kani ke lātou mdaka ki ato. Tūtōru ai e tam whāta ko iki pā misi kea mai he mdaka hapua, tōru hewe minisi mai hong whamahewe se kani ke lātou mai mdaka hapua. Si whakausi ai e tau whewa, kai amana ki ai whoke ang te kolunga ke whakahoko ai e tau whewa cross country relay ke hea holotu a ho wha i a Sepetema. Whakausi mene e dau wala tāru tutupu ke lātou mai a whewhinei, amana ki ni ke mawhale pō, pi ai whoke mai o ki o ke whahatapu ni hangawa te kiai, tōri riu ke whai wala tāru tutupu whoke ke he whahitapu ka hau. No nofwa, menene pō, tōri riu ke whalewea.